Kekasi Students Union Laban Circle menegasni hakalai tereku cemang kalau jurep dukan bam dukan disha kibadon halapan lom paring lom syat sengi bat KOR halor ke Pynkhuid jing suba jong kini dukan bam hadien bagaseng kelayot jing ujor Naki pait pa bakini kidukan kilong kibatorti hadu kata-kata babunut kicuyo pangman kapor rada kipam nakini kidukan. Haga jing jurep jong kaseng iki arpenyau teli kidukan bam lalap babun na peleng jukini kim shem ladon ka license na ka Food Safety and Standards Authority of India lani ka FSSAI kabasya iki ban Plie bat di ki jing bam bat don ka tu kat ni nakini kidukan balalap baka jing jabo kalong ka ba Saitmet hadu kata-kata baka seng ka ban Khang kadep no shwa shipor kat bakini kidukan kim pala ban Pynkhuid kat kum ki kendon palabu haka FSSAI kini kilong kaapayan ni ti stall halapan babwa ti stall halum syat sengi dada stall ha Red Cross ba rumah das ti stall hala stop kaseng hakini kisni kan sa paroi ke report jong ka jing syam jong ki syaki bor badai pet kata shu food inspector jong ka FSSAI baru menteri badai pet ya kani tenat kaseng ka kenturu ya baro ki dukan bam dukan di bakin long ki balik khoi bat ki tiar bam khnang bakin nom kata ya ka koi ka kya jong upai ba Terus gula apa nih? এটাই সেই সমস্যার একমাত্র সমাধান এখানে আসার আগে ভেবেছিলাম অনেক ঝামেলা হবে কিন্তু Apa hari itu?